Mihang'o ĩno yambĩrĩirie wega kĩroko gĩa tene na kũrĩa Lilian Kasait agwateire mweke wa gũthiĩ Olympics kwa rita rĩake rĩa mbere na thutha wa kũhotana ihenya rĩa mita 5,000. Kasait ahũthĩrire ndagĩka 14 sekendi 52.18 gũkũhe Nobili akĩrĩkia arĩ wa kerĩ akĩhũthĩra ihinda rĩa ndagĩka 10 sekendi 52.51. Tunapoenda Olympic natarajia mazuri sababu najua huko mbele iko na a lot of competitors, so Kenya naomba tu Mungu atupe good health kama Kenya team na tuende tufanye vizuri. Kwa kuingia Kenyan team tulikuwa na a lot of athletes wenye wamekuwa professional athletes, and for me nilikuwa na pressure because nimekuwa na a lot of challenges, injuries this season, but ilinipatia hope kuwa it's the only medal I'm missing in my career, but for now niko na ticket. The main thing ilikuwa ni kumake team, so I'm looking forward to catch up na speed sababu tuko na less than 40 days to go, so nione ni kitu gani sasa nikafanya inipatia at least ida kuweza kushinda. Ihenya-inĩ rĩa mita 1,500 njorua wa The Faith Kipyegon auma na ihinda rĩhũthũ mũno kũhotana na kũrĩa ahũthĩrire ndagĩka 4 sekendi 2.10 nake Winnie Chebet wa Ruhonge rwa KDF arĩkia arĩ wa kerĩ. Actually, I can say it was really easy today because I'm in great shape now. I ran last week. I ran a personal best in Florence, and that gave me a morale that I can do better in Tokyo and defend my title. Mahenya-inĩ mangĩ mũrathũki wa ihenya rĩa mita 100 Ferdinard Omanyala thengia wa gũkorwo na ngucanio na kĩama kĩa mahenya kĩa AK nĩ agateire tigiti akĩhũthĩra sekendi 10.2. Naweza sema ni kitu kubwa sana kuqualify nyumbani. Tulienda Nigeria tukaqualify, but haikufeel vile na feel sahi. So nilikuwa nataka kuqualify nyumbani. Yenye nimepea mafans wa home a good show na appreciate sana. Omanyala ũrĩa ũkumĩtwo thutha nĩ Makotieno rĩu augĩte maitho mothe nĩ kũmũrĩka mbĩtĩka ici cia Tokyo Olympics. Before race atuongeangi. After race ndo tumeambiana congrats. Namshukuru kwanza because amequalify, nimequalify, so at least kwa wili sprinters wawili kwenda Tokyo ni kitu poa sana. Ũcagũrani ũyũ wa timu ya bũrũri ya muthia ũrathiĩ na mbere ikĩro-inĩ ciothe nginyagia mũthenya wa Jumamothi kiumia gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Kuria wa Gichimu.